whaatalo whātu tala whōala Radio Samoa le nei fo i aso tofi o talo le nei tae au. Wa whaailoa le minista o leoleo lona Faanoanoa i le saua tala o le sinia o le ofiso leoleo. Le anai a kolosia tuaoi o aukilani au noa ma se whaatangana. A o iai pea aukilani la pata inga vaenga tolu, o lo whaasasa ai ma le whewa i atu i tua ma ona tuaoi. Ma o i lato uma o lo ofia o ese atu ma aukilani e tatau na whaatanga mai e le soifua malo loina. Ele o whaingo o fia ili to a Tele ai mai se lava i lato o lo o fia a wai sauningo maliu. Peitai, o le ua whaamautino mai ele so upo le ofiso leoleo o le ali i pule o le Māori responsiveness i le ofiso leoleo whaitu malo i manukau. Inspector Regan Tamihere le anaia to e solia ta iala o lo o whaiai poloka leoleo i tua o yo aukilani. Ona o le fia whaatasi atu i sauningo le maliu. Reportia leoleo o le ana whinau Tamihere ma leoleo na whaia poloka i le whai unga le vaiaso i sauteo aukilani. Mana malo le whinau a le ali i pule e le ma whaiona tau fialo nalu e se atu. Ona o le whaafainga tau le so e ino le neimata upu i totono o le pūlenga le ofiso leoleo. O le uwha amautino mai iai watu ina atu i le pūlenga tutu atasi o lo so e ina au nanga wha leoleo. Po le Independent Police Conduct Authority. Ua wha amautino mai iai fo i le minista i a Poto. E se mai so e nga whaia whaasanga i le sinia leo le ofiso leoleo. O le a fo i wa whaia so e nga whaasanga i se tasi o leoleo o lo o masalo mia. Na whesoa soani i tagata i kolosia tua o yo aukilani. Ua nga ile malo e faavavevave ona faagaioi talosaga o visa nofomau. Reportia leiti o New Zealand lo moli mawai le faatanga o talosaga ina o le faatasi ona faia. E talosaga i tangata whainga luenga moava noa nofomau. O e lato umayanga va amoia talosaga e tatau ona iai totono o New Zealand le taimi nei, ma o loo au ngā aso le visa o loo uomia. O le solo o whaamoe moe o le afa alawilo mai iai le minista o Whimalanga inga Chris Faafoi, tuunga mai a inga yanga va ai lato e fia talosaga mo ia visa nofomau. Lea e au fia i le umi talua nei totono ni usila o anga vaa whaapelenga ngana. E lo mautino le taimi nei pe au fia i lato o lo i nei lungo visa tafau. Whaape i lato o umia post-study work visas. E o mai le vai aso nei o le talosaga o pito i umi ona taatia i totono ni usila o lo apalai mo le nofomau na tau a au ia Novema o le tausanga e lua a fese fuluiva. Ua sau nei le wala au mo tangata Tauranga ia ngai mo siaki le mai asawa whaai ungo siaki na whaia i vaileanga o taota o lo mawai le Koviti. O so enga na whaia wha o ngai vaileanga i la solua tolo se tema, lea na wha maonia le wha atono le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield lea ua wha maonia. O se whaai unga e wha ate ia, ma e ono fesota i lea ma cases wa wha solo manuia e tusa masaunoanga le wha atonu. I whaangasolonga masani o whaiunga whaapenei o le whaatali se ia saule i unga o siaki lona lua, peitai, ona o le sawa o le Delta lea ua o ngani mai eile soifua malo loina e au o le whaatali, ai mai se lava pe awhai o whaalongoina a unga le fulu, pe na asia fo ino fuanga na iei cases whaamaunia. O le solo o whaatalitali e isi whaiunga o siaki o lo o whaia i Tauranga, whaapea isi no fuanga la latane. Ua te ena e whaaulu le soifua malo loina, o le vave see o aukilani le vaenga lapata inga tolu o lo iai nei. O le whaapongai leo le toe alu i lunga ana nafi o cases i le community. Fast 5 cases reportia mai ana nafi, ma o se whai numero Tele lea au fia i le tolu sfulma le tolu o close contacts, po i lato o iei sootanga ma cases na mua i mau i le whaamai. I le mau le minsta o Koviti Chris Hopkins, e ono iai lava le avanoa e mawai le nei whai numero Tele, pe ana whaapea o lea lava fo ia lapata inga vaenga wha au kilani. O lea manatu na whaaluaina le whaatono le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield. Ai mai se tasi o tangata so e whaapitoa Professor Michael Baker, o lea whai numero Tele e le o whaate ia. Pe a fua i le toa Tele ua toe fo i ngā luenga i lalo le lapata inga vaenga tolu o iai nei au kilani, ma ua te le ai le avanoa o le pepesi o le siama. Sa wai matala mai le toa Tele o tangata so e i totono ni usila i le whailunga fesilio au kilani pe ono se e le lapata inga lua i le vai aso fau. Ma o le toa Tele i la tona whaalifina ngalo i reporti le staff e uia fōlinga mai ono wha umi fo i ona nofo au kilani le vaenga tolu peitai e ono te le avanoa e wha te tele ai pe a vave se e le lapata inga vaenga lua a o lea e tele cases e le ofeso tai ma cases na maua mua. Tala muli e o atu ile se lau fitus fulfa fe la tau o tutu whaatasi e su le tupe le ASB ma le ANZ ona o pei menio mo kesi. E ta ane le whaile fiafia na nafi wa whaauru le tangi whaasanga i whale tupe te tele nei e lua
I tuuaʻiga e leʻi saʻo faamatalaga na o laʻua tuuina atu ia i latou o loo togitogi no ngā tupe mo fale. Ma ona o lea sa lē tatau ai ona totogi ia i latou o loo iai no ngā tupe ni tului. O le ua mai a taʻutino fale tupe le ASB ma le ANC e leʻi saʻo faamatalaga faatatau i tului na tuuina atu ia i latou na faia no ngā tupe mo fale. Ma i le maliega i le vao nei fale tupe ma le komisi o pisinisi. O le ana malilia la ua te toe totogia le faitau miliona i pāanga na afia. O le ANZ pea ma le tausaga atoa na Sese ai, a o le ASB e whātausaga. Mo li maua nisi na afia i tāla Ale News Hub, e le isa o tupe na toi tutongi atu e whale tupe, whaatusa le i tului na o lātou tutongi na atu, whaatasi ma lātou no ngā tupe. Tala na o le nei tae au, manuia le asa muli muli o le nei masina.